Tuntuma chuan nizan in khel result le abe bomte thuthar langsarte kan soidon ani. Robert Lewandowski chuan season kalmek zuwa Barcelona hi achhuasan don ti chian anita a ama hian ain puchuak don ti asoi. Lewi hian kumsang ni somni pahni khan bayan chuasanin Barcelona hi azoma Catalan club ro puitan hian match za som ko pakhat khel toin gol za som pakua akhung. Barcelona hi La Liga a voithuma champion puya Copa del Rey le Supercopa de España a champion pui to bok. Lewi hian Instagram kaltlanga thu chua siamin kumli chung chawna lira khat thorim na hlang ni bok ka ton nuwa ka chua alo hun veta. He hmuna hian kati turte kati zawa kangaya season li chungin voithum kan champion kani khanna atanga fans te min du sakna te kha ka thainghil don lo ati ani. Mohamed Salah hian a khelna Liverpool tlaniam talutuk hi avei hleya insum zo tabik lovin ti hian a soi he club hi rin lo tak ani na atanga rin lo ta ani thlenga chenchil tu zinga mi kania he club in rin na atanga ne tu ni na kong azona a telve kani chu chuan thorim na akeng tela ke ngei point ka thei top chuain he club hi ka pui thin hei hi ka in chuan ve na berpo ania thildang zong aya ka chuan ani tun seasona kan tlom le thin hi chu anatak zeta min tran tu ten an phuang an mulo Liverpool hi heavy metal attacking team king puitena an lau no moi chau thina khan kirle molte seti hi ka du dan chu ani he football a khel dan po kan hriata hian heavy metal attacking game khel thin kan ni na kha lan tir kan mamoa chumia chuan he club zoma piang te chu anin siam rem ve mai jok tur po ani atia Salah hian slota kai hroina hnuaya an khel dan hi adu khoplo tak zeta klopa hnuaya an khel dan kha angai ngoi ni main alanga Arne Slota style hi din chuan atlaka angai lo ni point alang chuwang chuan game tho thang thazok khel an mamo ni ya hriain an khel dan style hi an thlaka attacking game tang thazok an khel le thei chuan an hnung tolna atang hian malam pana an kalve thei to abei sei ani Xabi Alonso chu Chelsea in an lalu don ta a Bluesian ngor taka rimin Alonso po hian Liverpool tan a khelaya an elpui lian thin zingami hi azom hre talawa Chelsea hian an lalu don kumsomli palimi German club Leverkusen ro pui taka kai hruai tu anuwa Real Madrid in season khat empo an rin zo tak lo hi Chelsea hian kumli dai contract an zia pui dona anin rem to ming an zia hnan nuwa officiala anin lak lu thu an puang thei to don ani Chelsea hian team kai hruai tu turatan hian zui an nei nuala Bournemouth atanga in puchuak tur Andoni Iraola te Fulham boss Marco Silva le Palace boss in puchuak tur thau Oliver Glasner te po hi an be se zinga antela ma se Alonso hi an du thlan masa ni in an du ber hi an chang tabok Alonso hian season nga chung a khel tona Liverpool a kai hruai mayang ati ani lain Liverpool hian an boss Arne Slot hi an ban tamai si lova Alonso le Liverpool thokdun kan mudon talawa Alonso le Chelsea thokdun zo kan mudon Alonso hi ain khel lai poa lotling tak Champions League Domestic League le Cup ba ka European Championship le FIFA World Cup thenga champion medal orto ania kumsang ni sompariat khan a khelna thin Real Madrid a coaching tranin under 14 akai hruai anuwa Real Sociedad B team akai hruai le boka senior level a chon bulatan na chu kumsang ni somni pani October thla azom German club Leverkusen khanin Bundesliga a tlommi lova a champion puita club kha abultan na ani sangni somni pathum somni pali season a Leverkusen kha in elna sanga match somnga pathuma kai hruain voi khat chawan tlom ani kha achet ro pui ema wangin Real Madrid meu point an ringama an lalut match somthum pali a voi somni pali achak puya ma se player thapui akai hruai hlei theilova Real Madrid hian ringam lo zuin an banta kha nia tichuan olve deuh tarin tuna Chelsea somna apomta a Germany le Spain a coaching lama ton hriat anei hnuin alawin kheltona England a ngei coaching lama ton hriat anei don ta Germany a league sangber Bundesliga a season khar anita a European top 5 league zinga tun season mangzo masaber anni an match day hnung ber hi ni zana Darsaria khan arolin teamin Elsom pariat te hian an khela heta hian champion to Bayern Munich in an mikhwal FC Köln an dim lo hleya gol khatin an sop Bayern tan hian an gol khung khol Hurricane an gol thum khungin hat-trick a siama Bischoff le Nicholas Jackson ten gol khat ve an khung bok FC Köln hian gol ni an chuan nuwa gol khat khung ve bok ma sela gol thum an chua bela wangin Bayern laka hian goal li margin in an tlom ani
Hurricane hian goal thuma khung ta ka wangin ti hian tun season Bundesliga a match somthum pakhat khelin goal somthum paruk akhunga goal khung tamber top scorer ani Hurricane hian tun season a in elna sang Bayern tan hian match somnga akhela goal somnga pariat te me khungin assist pasari anei tel chewa match somnga atang hian goal contribution somruk panga anei European top 5 league ani aya goal contribution nei tam anom lova ramtana akhelna nen bel khom phei chuan tun season a hian Hurricane hian match somnga panga khelin goal somruk pathum akhunga assist pasari anei tel boka chu wang chuan match somnga panga atang hian goal contribution hi somsari loi aneya asul hnu hi turu hem takani nizana Bayern match a hian Luis Diazan goal khung lo ma sela assist voi khat anei le rama Liverpool achwa san hnuwa Bayern tana a season khatna mangmek hian match somnga Bayern tan tun season a akhela goal somni paruk khungin assist somni pani anei tel boka match somnga atang hian goal contribution hi somli pariat loi aneya arin tlak zia alantir chiang hle Bayern front hi test statistic hi soikim talolo ila Olise hian tun season a Bayern tan match somnga pakhata khela goal somni pani khungin assist somthum te meu anei tela match somnga pakhata tang hian goal contribution hi somnga pani anei tling Crystal Palace player thin kha ania Bayern a hetiang taka apar chuak tamai hi mitam tak be se phak bak ani hial ome Bayern hian tun season a Bundesliga hi an hne so hleya match somthum palia voi somni pariat chakin voi nga draw an neya voi khat chawan tlom point somriat pakwa nein an mani hnaiber tu Dortmund ain point som paruk lain an sang fal zoka goal za somni pani khungin Bundesliga season khata goal khung tamber record an siam an puntir tak zel hi goal za somni pahnia atop an kharta ani goal somthum paruk chau an chwa boka chu wangin tun season Bundesliga a Bayern hi chak tamber tlom tlember goal khung tamber goal difference nei tamber an ni 5 veka top scorer goal somthum paruk khung tu Hurricane an neya assist nei tamber voi somni assist nei Michael Olise an nei tel boka Bayern hi tun season a hian an che tha hle European top 5 league a season khata goal khung tamber chu sangkha zakwa somli pasari liria season a Torino Italian team kha anniya anni khan khami season khan goal za somni panga an khunga khami ti lawa khan European top 5 league a season khata goal khung tamber chu tun season Bayern team hi anniya sangni som pakhat som pani season khan Real Madrid team in goal za somni pakhat an lo khung to boka kha Bayern hian an khum ta chia ani ti hian Bundesliga atangin season thara Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig le Stuttgart te hian UEFA Champions League an khel do na asang palichina an omawanga khel tur an ni pangana Hoffenheim le parukna Leverkusen te hian Europa League an khel don boka pasarina Freiburg hian Conference League an khel thungang Bundesliga atang hian season thara team pasari in European competition an khel don ta ani relegation lama som pasarina Heidenheim le som pariatna St. Pauli te hi an relegate ta a matchday nanung bera an tlom veve awangin point somni paruk veve an neya som parukna Wolfsburg hi matchday nanung bera an chaka chu wangin point somni pakua an nei anni hian direct relegation pumpel ta in relegation playoff an khel thung do na playoff a hian an chakani chuan season thara Bundesliga an khel chun zom theidon chu wangin Wolfsburg hian him turin chance khat dang playoff khel tur an la nei ani Bundesliga a hian player of the season a Michael Olise thlanania ani hian Bundesliga a hian goal som panga khungin assist som pakua anei tela a tho hlok hle rookie of the season le goal of the season te hi chu an la thlang ri lawani nizana vek England stadium mingthang tak England national team home ground Wembley Stadium a FA Cup final match khelin Chelsea le Manchester City anin machona Chelsea hian chakngei an tumti lan tirin an player poimo damkor Reece James le Levi Colwill te bulan chantir ngala Robert Sanchez point lutuam chungin bulatana tlarma João Pedro Enzo Fernandez le Cole Palmer te kan hmubok danglam tadeu ero Marco Correa an left back hi left winger angin an chhor ta dai thunga achan pakhat chu tlar hnung ven pui konga tangkai tel tura an duwang ani pakhat chu an khela alang zui bok City Point English Premier League a beisela nei chungin an player tha tamjok an khek phal lawa an goalkeeper Donnarumma ha dam tirin James Trafford an goal avenga Ryan Cherki bencha athu masabok player rin rol dangte eroin bulan tana
pep le anaw te hian final kan khel ta sa champion no moi choi lo ang ti in chutiang ril rupu chuan bulan tran ati thei ti chuan City hian bolan changtam zuya voi zanga somni pasari bolin pasin Chelsea hi chuan voi zathum som kwa chau bol anin pasa ma se City hian an mamo gol an khung thei lok lo Chelsea hian an press na sa a an tai ma hle hei wang hian City in an du angin an nor tom hlei thei lova in khel a hmunom zual pha bok City hian chance nei thin ma sela a mor an bok tha hlei thei lova Chelsea hian fight tak taka an fight ve boka wangin pepanaw te tan hian film khur angai hle Chelsea Premier League a khel chathin tak khel noi deuh thin angkha kan hmuta lo dewa team dangdai angmaya khelin chakdu thinlung an puti an khela alanga ma se City laka anget lo jok an ni na langin chu an chan ti chetu ani pakhat Chelsea hian ball an chanin then kwalwak an tum lova City golam arang theyang bera thlen an tum zel ma se chan siam konga an hlotling hlei thei bik lova penalty an be seila pek an ni lo Chelsea hian City player te ti boy ve thin viau ma sela City goalkeeper ero an ti boy tam lavani second half a in khela munam zuala team pani anin ngam dun hle anin hlaw lo ti hriat takin an khela chuti rual chuan goal khat chau alu thung golam chun hi minute samsari pakhat na a Erling Haaland a siam saka tanga Anton Semenyo khung ani he match a hian chance thabik tia chiar thei tam lo ma sela goal tam jok lu theina tur rem chang an siam chuaka ma se Anton Semenyo khung ba khichu atewa an kalral tir tavekani ti chuan City hian sikhat faya Chelsea hin in FA Cup a azona voi ni an tlom nuin tuntum chu champion no moi choi zoka an tangta a FA Cup a hian Chelsea le Liverpool champion zat voi riat an champion tling ve ta ani he match a hian Chelsea hian penalty an be seina penalty an hlo chuak lova hei wang hian an lom lo hle goal lu dan kha soizui talokila Ryan Sergi ball pass Chelsea left back Jorel Hato an alodang pera mualaya Haaland achang zui ti chuan dinglama om Bernardo Silva apasa Haaland le Semenyo te penalty area an tlan lut heta hian Semenyo hi offside position a auma Haaland ero offside lova ti chuan offside lo jok Erling Haaland hian pet goal tu ni a in ball siam rem tu ni athanga Silva ball pass a siam rem nuwa cross in offside position atanga in siam rem man offside talo Anton Semenyo an alo thai goal ani football tongkama chuan flick kan ti angkha ania Semenyo hian pet pa ngaya pet lovin Levi kol wi laven kara akeding lamin alo thai kewa far post lama a goal he goal alu theina tura set up a khan Bernardo Silva an bola chan khan Chelsea tlar nung veilam kha a ko huaw towa khata khan City in muang chang lovin an attack zuizat defensive midfielder Casido khan aven pui takna in left back Hato khan a cover man to lova Kukurea khan Semenyo azuya ma se Haaland khan ball achang ta si Semenyo achua Haaland a hnai ta zoka kha wang khan Semenyo khan Levi kol wilan atai tak ma in chance anei amang tangkai theita ani Chelsea hian tlar nung veilam an thua uluk te reng nen goal an chuana lam ani ta thawa City laka mun thol an siam ta zeu kha apoita ani pere he matcha City ta na tangkai tak Erling Haaland hian City tan goal a khung thei fuwa champion no moi po pariat lai a choi to heng zinga hian champion no moi paruk a choina hi final omang chi kha ania ma se Haaland hian final a goal a paitel ri tlat lova final an lu theina turin goal poimo khung ve thin ma sela final a champion na goal ala khung ve tlat lavani City hian tu naya Chelsea hi an ngam leya in elna sang anin ma chon nung som palia City hi voi som pakhat an chakta a voi thum in draw in Chelsea hi voi khatma an chak lova sangni somni pakhat season Champions League final a Chelsea in Manchester City ne in Champions League no moi an choi ani kha khami nu khan Chelsea hian City hi engin elna a ma an la ne le mi lavani City hian FA Cup a hian azonin final voili an khela FA Cup chanchina final azona voili khelma saber record an siam ma se heng azona final voili an khela hian voini chau an champion Manchester City hi tun season a Carabao Cup champion an nia domestic no moi pathum an be seina chinung zelin an mabak om chun chu Premier League chau anita a Premier League a an elpui Arsenal hian Champions League an langai tu tel angai lain City hi chu in elna dangai tu tur nei to lovin Premier League a anin sorbing thei to dona peple anaute hian match khelzin awanga ha soitur an nei bak chu an tan disadvantage om thei soitur an nei to lovani
Chelsea tan FA Cup kaltlanga Europa League khel be seina atham ral tathunga season thara European competition an khel don nge don lo ti hi cup competition atang ni lovin Premier League te bulatangin an chinfel angai don ta ani ti hian Chelsea hi Manchester United Liverpool le Tottenham tenen tun season a hian an nil ta a Big Six club zinga heng club pali hian no moi an choi don lo ti achiang to Arsenal hian champion no moi la choi lo ma sela anni hi chuan be se an la neya Premier League Big Six club zinga chuan Manchester City chau hi tun season a no moi choi to om chun anni tari Chelsea big hi Wembley Stadium a final an khelna nung pasaria an tlom veka kumin FA Cup final a City laka an tloma sangni somni palia League Cup final a Liverpool laka an lo tlom towa FA Cup final a sangni somni pania khan Liverpool laka bok an tloma Carabao Cup final a sangni somni pania vek Liverpool laka an tlom boka FA Cup final a sangni somni pakhata Leicester City laka an tloma FA Cup final a vek sangni somnia Arsenal laka an tlom to boka sangni som pakua khan Carabao Cup final matcha Manchester City laka an lo tlom to bok ani Manchester City hi FA Cup a hian an champion le tak awangin English football chanchina tualchungin elna cup competition panni season khata club pakhatin an choi ve tumrukna kan muta a City big hian season khata tualchung cup competition panni champion no moi an choi voi ni na ani bok Liverpool le City chau hi hetianga tualchungin elna cup competition panni season khata choi kop voi ni nei om chun an ni Liverpool hian sangni pakhat season le sangni somni pakhat somni panni season a an choi kop towa City hian sangni sompari sompakwa season le sangni somni panga somni paruk season a pepa hun lain an choi kop ta ani City hian FA Cup a hian kum ina champion no moi an choi theina turin third round na Exeter City goal som goal khatin an sopa fourth round na Salford City sinhi faya ne lein fifth round na Newcastle United goal thum goal khatin an neya quarter final a Liverpool City faya sopin semi final a Southampton goal ni goal khatin an ne leya final a sikhat fain Chelsea an ne le ta ani City hian tun season FA Cup a hian goal som ni pahni an khunga goal thum chau an chua Chelsea le City te hi tun season a hian voi thum anin machona City hi voi ni chakin voi khat anin ne tok ani FA Cup a hian champion ngun ber chu voi som pali champion to Arsenal an nia adot tu chu voi som pathum champion Manchester United ni in champion ngun pathum na chu Liverpool Chelsea Tottenham le Manchester City te hi an nia voi riat theu an champion to ani Pep Guardiola hian City a hian kum som hun a manga heti chung hian champion no moi som ni te meu a choi ta der maya English Premier League no moi voi ruk choi to in FA Cup voi thum Carabao Cup voi nga FA Community Shield voi thum Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup te voi khat theu a choi to bok Manchester City hi in elna a khelpui zonga champion no moi a choi pui kim vek to ani City hi FA Cup champion ani ta ka chuan anni hian Champions League an khel don sia chuwangin FA Cup kentel Europa League khel tur hi Premier League atangin anti chen angai don ta a tebula pangana chau hi Europa League khel tur anni lain UEFA ranking a England an sana wangin tebula pangana chin chunglamin Champions League an khel dona chuwang chuan tebula parungna chau hi Europa League khel thei tur anni ma se FA Cup City an champion ta ka wangin Premier League hian Europa League qualification FA Cup kentel kha achang tadaya Premier League te bula parungna ba ka pasarina a amor bok hian season thara Europa League an khel thei pha don hei hian a ngong dang le chu Conference League khel thei turania Premier League te bula pariatna European competition chan phak mi lo na tur kha Conference League khel thei pha na position alo ni ta a chuwangin Premier League te bula hian asang pariat china amor bok ten season thara European competition an khel thei don ta ani Chelsea big hi an din mun soizau talokila Chelsea hi FA Cup an champion zo tak lo awangin FA Cup kaltlanga Europa League qualify thei an ni na an bo pel ta a season thara European competition an khel donem ala chiang lova Premier League atang chawin base an nei thei do tuna pakwana anom meka pariat na chin chunglam chawin season thara European competition an khel don boxia Chelsea hi an tel talo chia ri ma se an van nei vio chuan Chelsea hi Champions League emo Europa League emo Conference League emo khel thei an nia beiseina ala nung ve det
Premier League a hian maba klem to hle Marcela tuna an din hmuna tangin table hian parukna an la ni theia chance chle to Marcela an van nei viau chuan parukna a mor an bok thei hemia hian table parukna hian season khar ta sela Aston Villa tuna palina hi table pangana an tlak thlaka Europa League an champion bok chuan table parukna in Champions League an khel theianga Chelsea hian van nei thlak takin Champions League an khel thei don tina ani ma se hetiang a thlenna chance ero atlem hle ome Chelsea hian Europa League qualification spot hi point li chawin an phak lo meka chuwangin Champions League an phak lo poin Europa League tal chu tingam tur an ni chu an la phak lo chewani chuan Conference League qualification spot tebula pariat na an chungchia hi point ni chawa an phak lo awangin London in chuan na bera in ngai Chelsea tan hi chuan Conference League tal hi chu kan khel ngei angai an ti ngam atul ani lo chuan tun season a an fans ten an nui thin Manchester United angin season thara European competition an khel lawanga tun season a an nui thin United fans te hian season thara Chelsea hi an nui season tluan ve thung don ani chu Premier League a maba claim te hian a hrin chhuat thei tur zingami ani Nizana vek Saudi club langsar Al Nassr le Japan club tha Gamba Osaka ten Asia Khomol puya in El Nasang zingami AFC Champions League 2 final khelin goal khat aluta Japan club hian mini somni pakuana a Dennis Hameda goal khung mangin Al Nassr hi an ne he mecha hian Al Nassr hian in khel an thununa ball po za somruk pasari lai an changa goal shot po Japan club hian voi thum chau an nei lain Al Nassr hi chuan voi somni pasari te meu an neya voi ru goal zona akal ma se goal an sual chuak mi alawa chu apoi lai ni in voi khat chaka champion no moi choi thei tur kha an tlom tak zok awangin Al Nassr hi an champion zo talawani final a tlom hi chu adan adang hleya Ronaldo ton hriat nei thalutuk po hian alana hle hun top hamrik arichia alom lo mel an tlom tamai oi harsa ati mel mu tur awm zuya tanel lampanin achuak zui anuwa medal semna hun man ania heta hian Al Nassr hi an captain Ronaldo hian a ho talawa pahni na kentel medal Ronaldo hian don dan tur pa ngain adong ve talawani stage a ain lan lawa hetia Ronaldo ain lan talo mai hian soizui po ahlowa selna lampo mutur atam ta hle team captain ania an chakemo chaklawemo anaute a ho thaturania medal semna hmuna po captain anina angin team zaomna lan tir tu tur ani baka midangte zana lan tira moi taka cheturani achan chu team captain ani ma se captain mo phurna kentel langsar tak ati tak lo awang hian Ronaldo hian dem a hlo tam pha ta ani AFC Champions League 2 hi kan hriat thiam dan tur chuan Europa League ang hi ania Champions League nuai che in elna chu Europa League ani ang hian AFC Champions League nuai che in elna chu AFC Champions League 2 hi ani zanina in khel tur te hi soikai le talokila voin tlaya darnga atangin Indian Super League ka Sporting Club Delhi le Intercasi anin machonanga zanin Darsari le chanveya Mohun Bagan Super Giant le East Bengal anin machondon boka hei baka hian Indian Football League ka Darul le chanveya Dempo Sports Club le Diamond Harbour te anin machondon ani English Premier League ka darnga atangin Manchester United in Nottingham Forest an mi khualanga Darsari le chanveya Arwalin Matchley an khel bokang Brentford in Crystal Palace mi khualin Everton in Sunderland an mi khualanga Leeds United in Brighton mi khualin Wolverhampton in Fulham an mi khualdon boka zanin Darsoma Newcastle in West Ham an mi khualdon bok La Liga a zanina hian arwalin match kwate meu Darsom le chanveya an kheldona match khaddang hi Darsom pani le minisomli panga a an kheldon ani Darsom le chanveya in machon tur zinga langsar juwala Atletico Madrid in Girona an mi khualanga Real Madrid hi Sevilla khelmola an lenglu thungdona Darsom pani le minisomli panga a Barcelona in Real Betis an mi khualdon bok Italia League Sangber Serie A hi voin tlai darthum le achanve atanga khel tan tur ani mau maya darthum le chanveya arwalin match nga an kheldona Roma in Lazio mi khualin Como in Parma an mi khualanga Genoa in AC Milan mi khualin Juventus in Fiorentina an mi khualanga Pisa in Napoli an mi khualdon bok Daruk le chanveya Inter Milan in Hellas Verona an mi khualanga hemin hu hian dar kwale achanveya te darsom pani le minisom panga a te an khel chunzom le don bok ani Ligue 1 a hian zanin zanlai pel darsom pani le chanveya tun season a an match na hnung ber khelin
team som pariat in elte hian arolin match an khel dona heta hian Presin Andrews Mikwalin Lilin Oxieran Mikwalanga Lorientin Lee Harf Mikwalin Leonin Lensan Mikwal don boka Marcelin Rens Mikwalin Nantesin Tulusan Mikwalanga Nise in match Mikwalin Paris FC khelmuala Paris Saint-Germain an lenglu don boka Strasbourg in AS Monaco an Mikwal don bok ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile phot ro se